米多伦多罗米阿米阿，祈祷每一天。O patusukan no tabang ami tahilang i didaanan，上主呼召我们的目的。Sarikaka mapulong平安，malatsai kita a milayap tu suar no kawas，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suar sa ku tabang，o saka pipilie aku jingraan i。nga ay palimuotan ningra ku wawa atu telu-telus ningra a papihaklong takwanan. Ta mitlutlu jangra tu suar aku a patarahkar tu mutselay at lemak. Anu mahaan i, lahjian aku ko niketunan aku a suar ji apolahaman. Saan? I sa tapangan, paru ku savaw at sefang, siwa ku savaw at tusir.上主说：“我拣选他，是要他指示他的儿子和后代服从我，主持公道，伸张正义。这样，我就实现对亚伯拉罕许下的诺言。”创世纪18章19节。Sarikakaw, marami sa Kristo ay kita i, o sa kalamlaw no tirang ako, akaka saan kita.Papihakalungan no kawas kita to nafalutsuan ningra a patahkar to mutselay at lemak. Ta malalikad at jilah ko orib ita. To sa katumas no ulah at mutser ko syakay no mita. 我们成为基督徒，不要认为是为了让我们自己蒙福。上帝要求我们要顺服他的心意，伸张正义。使我们的生命成为光和盐，让社会充满爱与公义。Mi tolong kita， 我们同心祷告。Tabangao, lamaan kaku, to saka hapinangao ako to nafalutsuan iso, ato saka sarutsulao no falutsu ako, amit lutlo to suar no miso, amit lemak to nga ayay at lemak.Ta pakai ni i takwanan ko sa kalemes no alumanay。上主啊，求你帮助我，让我明白你的心意，并且忠心顺服你的命令，行美善的事，让众人因我蒙福。Pakai ni i tatamanay ang ngangano tapang ji Yes Kristo amitolon. Amen。Nanay mapalemes no kawas kiso。愿上帝祝福你，平安。